Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Siyak sa kay ayaban dyan may sa para luto dito restaurant. Siyak namin tikit kita na. Diyos ke, talaga siyak kay ayaban na. Awan mo tanti sa bali at tao dito abay ko. Mami ko na nakitin kanya ka. Kitaan na lang arudon alalaki ah. Umasidagak man laking kwanan. Ang mga inumakan ti ayab na. Sayang ti grasya no kas pangarigan. Nibili tinagsardang iti batog ti restaurant. Wan, nibili. Anya ti aramidam dito restaurant. Bili. Nakita namin na nakaparada ti kotse iti sangot ti restaurant. Anya ko man nakita man nakaparada ti kotse iti sango ti restaurant. Anya ko man ti pakasiknam. Sika, matalte. Awan laka din ti panakisaritan panya ka na saya. Pasi ka sinasabrak ti tinok ti saritam. Ala, mabalin mo ti pumanaw, Bili. Awan mo't lati ibagam kanyak, anasayaan. Madala ko madamagag kan ka, Altea. Ibagamon, ato ti aramida, jak kayat ti masinga. Agtrab-trabaho ka di pa nito yun na. Di na ko malukwan, Bili. Nabayagan nga awan dito restaurant ni Nena. Apay, di mo napaliniw da ito? Unay kamit kan. Agdanda magaklaan man. No di mo kayat amang nagtiti mo magustuhan na ibagakan ka. Pumanaw ka na. Saan ka kasapulan dito yung restaurant ko, Billy? Bastos ang makisarsarita kanyak da diyang Altea. Tunggal umasidagak kan kasarita. Awan pa'y tinasayat nga ipakita na kanyak. Agdan tulat taal daw day diyang Altea. Nabsuga ka. Agkakaimas amakmakan ti tinirak iti dining room dagiti empleyado. Ay, rumuwarak man kit din iti restaurant. Sana ba na tanagpakadak matan kin ni Ma'am Altea ang rumuwarak. Nagsubli ni Ma'am Altea iti opisina ti operation manager. Kalpasan anak isarita itay kinibili at iprong. Isarak mo't lang ang taruangan ti restaurant. Ay, una yan. Saan mo't na sumardang ti panagtigap ko? Nabsugak namin. Sus, nagbusingar san ti pusag ko nangan. Ay, kapanakit din ijay tiyandaan. Una itisigot ang pwesto ni Nana Amalia. Kailiw ko matan ti mapanjay. Julian! Pudno ka diti bagbagam anaggapo dito ni Nana Amalia? Wow! Yung sige, panawan ka pa yung arod, Julian! Naira na pa yung nga awan tilod ti cellphone ko. Awagak ko maka ni Miguel. Tinasayaan. Dumagasak man iti loading station. Tagpaludak man. Kalpasan na. Agsubliak ijay restaurant. Naskan amaamuan ni Miguel ti kaadan ni Nana Amalia. Jaske, saan mat asungsungbatan ni Miguel ti awag ko kan ko na? Padasok man yung awagan. Miguel, sungbatan mo na. Napatagtibagakan ka. Anya ka. My goodness. Naidap matan ti cellphone na. Nalubat siguro. Toros? Hindi ka pa saan ang makaina di bisang ti restaurant? Apay ka di ha? Kung amin, ma'am. Awagak ni Miguel. Naidap mat ti cellphone na. Napatag namin ti pakamukan ko na.
Anya nga mitibag ang kagwana. Amangan naman kumikom. Kat di na masungbatan ti awang mo. Ma'am Althea, nagsubling ni Nana Amalia. Kasano di ba nakamami ti dayta? Napanak iti sigod a pwesto may kadag iti mailaklang ko nga ikan, ma'am. Imbaga kanyak ti para lako, anaga po ijay pwesto ni Nana Amalia. Anya? Tinasayaan. Mapantay siya lugar yung toro. Amangan na napad itya ni Nana Amalia. Unyag pa isa, ma'am. Kasano nga itar aramidam dito restaurant? Makauray ti gagarak ti restaurant. Ala, oh my God. Mapantan itya lugar yung. Aguray, dito yan iti pagluganak at tricycle ang mapan iti kabisera. Nagado ti ang labas alugan. Ne, ada sumungan at tricycle. Para akon. Sapay lang ko, ma. Tanapan nga agpay so iti lugar mi ni Nana Amalia. Uwan, Toro. Nabartakan ti panagmaneho. Tapno makamakam ta adagos ni Nana Amalia. Nukas pangarigan tanapan iti naoram ang balayda. Ha? Ma'am Althea, Oh, apay? di nasabat na tricycle. Nakalugan ijay ni Nana Amalia. Nasiputak. Isabdan ko nga roti kotse. Kat agbelta ang adagos. Surutan ta dyan na sabat at tricycle. Sayang, ma'am. Saan tan anasiputan di tricycle ang nagluganan ni Nana Amalia? Uy, wanya roda. At datan iti sango ti ili. Eh, Ma'am Althea, mabitlan. At text ko. Ni Miguel, ma'am. Urayak ka no tiawag na. Nasayat nga rod no kasta. Ipakaamutakan ko na ti panagsubli ni Nana Amalia. Urayan dak dito sentro ti ili, Toro. Kasta ka nga, bye. Kumusta, sir? Nangag ko timbagam ka ni Toro. Si Mangpot ka din ni nanang mo? Juan Conrad, nakita da kano ni nanang ang nakalugan iti tricycle. Kinamakam da Althea kan Toro. Ngam saan daan abutan. Anya? Ituloy tanto iti sabali agun daway tagpaliw, Conrad. Sapulen mi pay ni nanang iti sentro ti ili. Ma'am, urayan tan ni Miguel dito sangot ti fast food chain. Naitext kun kan kwa na dito alugar. Iso ti pagkikitaan tayo. Juan, Toro. Eh, Ma'am Althea, at day tayo maggaya man ni Miguel. Oh my God. Mapantay iti nagsardangan na. Oh my God. Toro, anya ti Maris ti tricycle ang nagluganan ni nanang. Kwa gayam. Nagyak mariro. Maris Verde nga adda na labaga na. Oh, nakiro ti Maris na. Nagyak mairaw-lawag gayam. Mas dominante ti Maris Verde, Miguel. Ala, sawaran tayo ti sentro ti ili. Parang saan tayo nakadayo ni nanang. Wan gayam. Awan matla ti Serbina. No ti tricycle ti sapulan tayo. Nalabit ang nakadisagan ni Nana Amalia. Itaypay ngamin ang nasabat mi kinagluganan na. Iti baruko ko. Gapo iti panakauram ti balay. Papa, dito yung baryo kabaritan! Sigun kadag iti nakasarita. Limapay dito, limapay! Naigagara ka no. Ti panakauram na.
Sige, aglugan kayo baritan. Pagipod ka, awan Ay, ko. bukan. Oo. Awaya baritan, awaya. O tinapaspasama. Diyos ko. Ay, dito, lumangan kayo. Diyan magtan malamdan diyan mo. Nakababain pa ikitin. Kalagiti makakita kanya. Talupay, naman ito baryo kabaritan. Talupay. Aglugan ako iti Talupay, talupay. iti lugar da Marcelina. Ijay bailaang ti papanak kita. Anya, kasta tinapasamak, Amalia. Wen Marcelina. Ay, Nauram ti balay ko. Diyos ko. Awanan ti pagawidak abalay. Diyak matanab mo. No sa diino ti ayan ti anak ko ita. Amalia, Basol ko matla ti amin. Basol ko. di mo pa basulan ti bagim, Amalia. Amok nga inaramid mo lang ti among arumbay. Pimanawak. Gaputan dalikliklikak. Ngamjak mat na bantayan ti pagtangag. Amalia, Marcelina. Manipon na amok ni Althea. Kantipan nakakitak manan kan ni Rosalia. Agsubsubli tinasaang mapasamak itibyak ko. Kunak no nakaalot utakon manipon itipihak. Hanggang saan gayam. Gapo itipan nakaalot-ut ko itipitak. Sumantak ti barumanan mapasamak. Kaano nga tagagkibos ti pan nakaigamar ko iti panubo. Kaano nga ta? Miguel, nagtimpla ang iti inom mong ayos. Agyaman na Althea. Nagmalmalama sinapol tayo ni Nana Amalia iti sentro ti ili. Ngam di tayo nasarakan. Nalabit ang nakita ni Nanang tinagbanagan ti balay. Miguel, Saan lakit di amaklo ni Nanang? Ti pan nakauram ti balay da iti day di tatang. Kuna idi kanyak ni Nanang. Ado a sakripisyo ti inaramid da iti day di tatang. Tapno may patakder lang ti balay. Ngam inuram laeng dagiti managdakdakas. Diyos ko. Awan di amo ni Miguel iti mapaspasamak. Pasig nga ulpot ti imbagbaga kan kuhanan ni Nana Amalia. Althea. Sa dino nga taitan ti ayan ni Nanang. Miguel, Kailiw kunti na. Lay, adtan ni Ma'am Althea. Na, naglayon adagos iti silid na. Nakadkadlaw iti langana ang nagsangay. Anya nga takiparikot na, ay tinasayaan. Tuktukak tiri daw na takasarita. Ma'am Althea! Ma'am! ilukat mo latan kay daw, Nana. Ay, ma'am, mabalinti sumraw. Wala na. Ilikap mo maplaan kay daw. Ay, agyamanak, ma'am. Ay, ma'am, nadlaw ko tilangam itay simangpet ka. Nakalidlid ay ka. Akan, aguray ka. Limtag dagiti matam. Apay, ma'am, nagsangsangit ka. Naanak siya. Inarakop nakmataon, Ma'am Althea. Apay, anya ka diti parikot mo. Ibagam kanya ka,
bareng makatulong ak. Ala, ibaga ma'am. Sang-sangwang madlatan ti taraon, Ma'am Althea. Agar musarkan ta. Malagip ko tibag anakitak iji balay da Nana Marcelina. No pagtitipunak dagiti pasamak. Nagulbod lang ang kanyak ni Nana Marcelina. Tatibag anakaparabaw iti sofa. Kat kukwa ni Nana Amalia. Ay, Ma'am Althea. Anya ka din, ti mapaspasamakan ka. Ti mon samot mangmangag dagiti ibagbagakan ka. Kit-kita umutlatan ti rupak. Ay, mababainak pa'y kitdain. Kwa, Nana. Na, sakit agsen na ay kapay iti nakaununag. Apay ka day, ma'am. Awan, Nana. Agpaspasara kaka. Saan nga amo ni Nana Marcelina ti ipapan ko iji balay na? No gusto man ti atap ko. Maranaak ni Nana Amalia iti balay na. Kan. Wala. Ni nga ta Nana Amalia tinangitugkal iti kandila. Iti rabaw ti pansyon day ti mama kan papa. Iso nga ta. Kinasayat. Iparpartak ko pa iti panagmanehok. Tapno darasak ang mga danon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagdadakkalan dagiti tarakan mo ababoy, Marcelina. Uwan naman ka. May salaing abolan ti paraksan. Mabaling ko na ilako. Ala, kadwaan kan amang pakan kadagiti baboy. Saan? Makabalak dahil. Mapan ka din iji kasina. Kaubunakan ang mga aldaw. No, apay asyaklaan ngay timangan. Agidatan Mabayag pa'y karamidat. Tadigusak pa'y dagiti baboy. Takot to pakanin. Tulungan ka namin Tapno mabibiit amang pas. Tulungan ka, Marcelina. Awanan ti pangisab itak kadagitoy aladawan, Marcelina. Imat mo gayam dagiti ladawan mo. Wen, inalak amin dagitoy. Tapno saan ang makita ni Rosalia no umay Jamalay. Ay, Amalia. Hangam iti may nga aldaw ama kumikumak iti panagdalos ko. Adda nagsardang ako tse iti batog ti balay. Kadwa ni Althea ni Rosalia. Anya, Nagtuktok da. Ngam Jacqueline at antiri daw. Aging kaapi manaw damot laang. Kat itiday niya ka nito. Nagpampanunotak. Saan nga amo da Miguel Canturo ti panggap kong aramidan. Kat insaganak dagiti kawus ko. Kastamutan nga inalak dagito'y aladawan. Pimanawak asaan anak pakada. Kat nagturungak iti balay ti kasinsin ko. kasta ka di. Marcelina, nadagsan ti barokong ko gapoy dinaramid ko. Agkad-kad man tiriknak idi amang panaw idi anak ko. Hanggang naskan nga aramidak ti akin. Well, maawatak tirik na Amalia. Marcelina, jak kaya't amaman ti anak ko ti punpunno a kinatao na. Kun ti kinatao ti amana. Amalia, Imbubos ko amin apang matagkan ni Miguel. Pinadakkel ko itinasaya at awagas.
Jak nagkurang anang bagbagakan ko, ana. Tati kayat ko, agbalin apagwadan, kad nasingpat nga anak. Jak kayat amatawin na ti kinaayo, kad kinamanagdakdakas ni Don Braulio, anang gundaway ini kanyag. Hindi ka anuman. Jak malipatan ti inaramid na kanyag. Kumay gayub-gab ti gurakan ko na. At ipan ni Satanas ni Don Braulio. Asidil ka kon iti balay da Nana Marcelina. Sapay lang kumatahos iti atap ko. Nga anda iti balay na ni Nana Amalia. Padaytan. Nana? Nana Marcelina? Nana? Awan samat ni Nana Marcelina. Agtok-tok pa. Alteya, balasan ko. Pasensya ka nuwan. Ada ngamin aramidag ija kusina. Iso ajak na lukatan adagos tiridaw. Okay lang, Nana. Ala, sumbrek ka balasan ko. Agyaman na. At to'y tinalamiis at Diyos, balasan ko. Uminom ka paitan ay nagdaga ang tipanawan. Agyaman ang Nana. Idi sumlatan di talamiseta. Awan gayam. Nangan kakadin iti pangal daw. Nalpasan Nana. Agyaman ang. Numabisin ka. Ibagam laeng. Taadapay mutay nangaldawan mi asidaan. Ha? Nangaldawan mi? Kunam, Nana? Ay, nailawan ko matan ngayon baga. Nabauli magkamad ka, Nana Marcelina. Kunak man may kayo lang dito balayo. Ako Nangaldawan mi ka ni Berhinya aka anak ka, kunak kuma. Inmay nakipangaldaw dito balay itay. Kasta ka di, Nana? Wan, kasta nga agpaiso balasan ko. Madlaw nga agliblibak ni Nana Marcelina. Madlaw idilangan na. Sa anak pa'y anak kasag-anak ang pakita kanya Alteya, Marcelina. Amalia? Itay nanggagkuti boses na nga tuk-tuk-tuk. Naglumma nga kadagos iti silid mo. Nilaang Miguel, ti kayat ko ang makita. Amalia, kasalupay itan ang masarakam ti anak mo. Awan mo ti balayo apagawidan ni Miguel. Diyak ka muna niya ti Aramida. Kailiw kon ang makita ti anak ko. Anya nga ro ti planom itang aramidan. Agsugliak iti balay ti kasinsin ko. Makaambuditan. Ay, Amalia, agkayam ta. Anya nga tano dito ikan balay nga agnaad. Ha? Total katagmay may sa akmat dito eh. Awan mo ti parikot kanya, tanasingad tamat nga agkayam. Dito ikan balay nga agnaad. Simang pata ni Don Braulio. Sabdak. Naimbag nga oras mo, boss. Nasaya tanda ka dito manisyon. Napatag ti bagakan ka. Anya dita, boss? Sana dito iruwar ti manso ti pagsaritan. Uwan gaya. Ayan, ni Don Augusto. Itay pa rin mo, boss. Ada ka nung napatag papanan na. Igam na ka di plano ti may patak dara resort. Imbati na kanya kitay, boss. Amo na ngamin asamangpat kayo ita. Nasaya nga ron kasta. Ala, sumul ka kanya kaya opisina.
napatag ti pagsaritaan. Anya tinapatag pagsaritaan tayo, boss. Billy. Billy naman na imbag dagiti tao tayo. Aglaylo pa lang ti grupo tayo. Apay, boss. Namuang tinapasama iti grupo ni General Marasica. Kahit natiliw dagiti sumagmamano nga igam na. Anya? Sigun pa iti damang. Rinaot dagiti kamang ti polis kan dagiti soldado ti abandonado a pasda. Anang idulinan na kadagiti armas. Boss, kasano? Naimbestigaran ka din ni General Marasigan? Billy, usar mamad ay tapanunod mo. Ha? Nasirim ni General Marasigan. Awan tilig. When may tudo a suspect. No asino takin kukuha kadagiti na recover ng armas. Anya? Awan ti mahal na dagiti investigador a saksi. Kaputan na tayo amin dagiti buyot ni General Marasigan. Ay tinapasama kayong kwan. Boss. Ada kaya malagip kong ibaga kada kayo. Anya dito? May panggamot lang ka ni General Marasigan. Kapay? Iti sentro iti ili di namin sa nakalman. Kilat nga masidag kada kami, kani Don Agosto. Anya? No di naklalinapdan ni Don Agosto, natay ko man ni General Marasigan. Okay. Anya tinapasama kiti daytagong taway, Billy. Naging nalaan dalang mat iti sao, boss. Ket iti sana nagbayag. Di manaw mo't lang ti General. Naibaglagit din ta sana siya tinaranahan day a general. Tano siya? Pinaltugahon. Kasta kumamot tinaramid ko, boss. Impaturong ko adagos kan ko anak tipaltog ko. Ang linapdanak ni Don Agosto. May samot day a Don Agosto. Sa bagay, yak mamamalaw no apay a linapdan na kay ti aramidem kuma, Billy. Boss, Bakla ni Don Agosto. Iso ang nalutnern ti panagpuspuso na. Ang sana pare. At danto pa'y panagsang umiitinay-jay a general. Billy. Ibilin ko ti kang runag nga aramidan nyo ita. Maliiwan tayo pa'y ti sitwasyon sa tayo tumananagtignay. Amangan no ti grupo tayo ti pagpupudutan dagiti otoridad. Ma'am Althea, nagmalamasan arimrimwar ni Don Braulio ito'y pansyaw. At dalaptan iti opisina na. O nga, Rodnana. Nasabat ko ita iti pasilyo. Yung kasladinak nakita. Adayo tinakaiturungan ti imatang na. Ma'am, nukas jay anaulimak ni Don Braulio. Napudot ti ulo na. Iso ati kasayaatan nga aramide. Saan laangan akasarsarita? Day tama tinadlaw ko nga ugali niya, nan. Saan nga amo, no anya tilinaon ti isip na. Nukas jay nakauliwa. Nay, dayjay ma'am, remwarang iti opisina na. Adda imat na ang brown envelope. Sa dino ay tati papanan na. Ay, Ma'am Althea, umay ka, sumurot ka kanyak. Sana dito iti pagsaritaan ta. Ay, apay na na. Managi pa pa ni Don Braulio. Ang mga lumasiputan na tanga agsarsarita dito. Anak ka iturong ti imatang takin ko na. Dakas talakit kay. Nana. Malaw may kan. Itilaangan kusina ti pagsaritaan ta. Kasarsarita ni Sir Miguel J. Star Dancer ang nakasaritak mat hindi namin sa naraming DJ Night Club. Napahot ti pa nagsarita da. Sigun pa iti day ta babae. At
Adamay sa asilid ang mabalin na pagaramatan dagiti customer iti may parit nga agas iti nightclub. Ha? Dayjay. Nalpasdan na nagsarita. Oo, naman kita. At turungan dito'y ayan ko ni Sir Miguel. Sir, nakapanawan di istardang sir kinasarita. Wen Conrad, nagado dagiti bagbaga na kanya. May papanitida ka sa naglabasan da kadagiti kakadwa na biktima ti prostitusyon. Sir, Adayo a lugar ti nagagpan dagiti babae ti nightclub. Saan lang nga may sa lugar? sir, malagip ko pa'y tinaibaga kanyak idi ti babae. Nga niya, Inalukoy ida ti babae, tapno manggit kas may sa ababaw na. Ngam sa balimat gaya mapanggadan tinasangputan da dito'y probinsya. No di kat agbanag da aman nala iti nightclub. wen. Nadakamat namat kanyak dayta. Kat iti dayta ka nito. Awanan pinaramidan dagiti babae. Tapinangtaan ida ti manager. Ano adda man nagkadkad, when naglibas ka na kwada, matay da. Anya ti plano mitang aramidan, sir. Kaya't ko tulungan dagiti babae. Tapno makapanaw dan iti impyerno nga ayan dayta. Ah, sir. Kasano gayam day buyot ni Don Braulio ang nakita tayo iti nightclub? Adda nga ta pakainayigan ni Don Braulio kadagiti babae? Amwak pa yan na imbag dayta, Conrad. Sana basta-basta ti aramida ka tumulong ka dagiti babae. Nasken aplanwen ana imbag titong galadang. Iti kasta. Adda pagsayaatan ti am. Jaske. Nagadumutan asya buti adda dito laboratorio. Awan ita dagiti kemis. Wow. Naripakan dagiti daduma. Katilagan mangi-deliver ka dagito iti maururay. Ala ti may sapak. Ado da ito eh. Kat ilakok ka dagiti hamamawk. Iburusa ka. Ay! Pili! Ay, tara na, may dito. Tangiwat mo, Jaime. Masidag ka dito eh. Kat isaram adagos tiri daw. Tarasan! Pili! Amok, ti panggap mo. Iswa, sinurot ka dito yung laboratorio. Ika mo man tangiwat mo. No di mo kaya ti masakitan. Ipulong ka kini Don Braulio. Ibaga, nagtaktakaw ka iti siya po dito yung laboratorio. Anya. Matawang ka. Mabit lang, Jaime. Si Kamet. Di mo ibagbaga ka ni Don Braulio. No kaya't mo. Ibingayan ka langan ka dagiti alaga siya bo. Anya? Agudwata iti mapaglakwan, Jaime. Adwa kwarta na ito eh. Basta dwata lang ang makaamo. Kasi no mo ni Don Braulio, ti bilang dagito yung naripa ka siya po. When naka-inventoryo. Dakas talaki tikin ko na, Pili. Relax, Jaime. Isungarod ang naturidak nga agala iti siya bo. Tasaan pa nga mo ni Don Braulio ti bilang na. Sana na inventory dagitoy. Anya? Iso di ka nagpulong ka ni Don Braulio, ha? Agudwata iti mapaglakwan, iti takawot. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Barcelina, nakapunlan sa kon. Mapantan ije Campo Santo. Nya, Amalia, saan ang nagbali ti kinapintas mo? Maibagay launay kan katikawas mo. Agyaman ha, Marcelina. Kasla saan nga agbalbaliw ti langham. Napo daw kan na umaka a babae. Gusto na itan apan ang pasablog mo kanyak. Mala, mapantakit din ije Campo Santo ang nakaitan naman day di Don Ramon. Kan Doña Sabel. O sige, mapantangan rote. Tuwa adadakkel akan dila ti itugkel ko.
iti tunggal pansyunda Don Ramon ken Doña Sabel. Ay, nabayag ka sa anak ka na panditi kampusan to. Manipod iti pa nakaitabon da. Dua na adaras ti sasarukar ko dito ya. Maikatlo adaras ita. Jak malipatan ti kinaimbag da kada tayo ababaunan ni Don Braulio. Tunggal sumarong karda iti mansyon. Adala tamayawat da kada tayo ataraon. Wano saan, basit agatan. Pudyo da ita. Nasingad nga agpagayam da Don Braulio kanday di Don Ramon. Arig da pa yan ti agkapsat. Nagmayat ti linangan da. Nagsanaay ka iti naunag, Amalia? Adala nga simkan iti isip ko, Marcelina. Anya na ita. Iti daydi a panawen. Adda na ibaga kanyak daydi Doña Sabel a sekreto. Anya a sekreto? Syakla ang tinangibagaan daydi Doña Sabel. Maipapaniti. Iti anya? Marcelina. Iti naunday a panawen. Italaeng a maibuksilak ti amin. Among kadi. Ginandat idi agundawayan ni Don Braulio daydi Doña Sabel. Anya? Iti maysa nga aldaw nga awan daydi Don Ramon iti balayda. Apag isumat a sumarungkar ni Don Braulio a nabartak. Sigun iti daydi Doña Sabel. Nagpangta ni Don Braulio a patayen na ida nga agasawa. No saan nga itaday di Doña Sabel, ti kinababae na. Anya? Ngam saan ang nagbaligin ni Don Braulio iti panggap na nga aramidan, iti day di Doña Sabel. Ngamin, nagtaray. Kat nagkamang ije balay mi. Isuan ay baga na ti amin kanya. Diyos ko. Adapay gayam kastaan na pasamak. Wan. Gapo iti dayta na pasamak. Inlimad mat ni Doña Sabel kan ni Don Ramon tidakas apanggap ni Don Braulio kan kuana. Ay, Kat iti pa naglabas ti bulan. Siyak mati. apay Amalia. Ayop dayjay a Don Braulio. Adipan ni Satanas. Amalia. Si bibiyag pala dito rabaw tinaga. Mauro-ura man ti kararuan. Tsak malipatan ti inaramid na kanyak. Tsak malipatan. Pili. Pangilakon tangay kadagiti siya buhat tinakaw tayo di laboratorio. Basta ti panagmanehon tento na ram, Jaime. Ada nakasarita ka tao. Gatangin na amin dagiti naalata siya po. Ayos nga ron nukas na, Bili. Sa merong muarta, itay ije paro ay nakasarita kung jay tao. Ayos. Bili, di cellphone mo. Diyos kay, umawawag ni Don Braulio. Wala ka. Ang mga nunamon nang di narapit ta. Ay, delikado tan, my friend. Agtal na ka man, nervyoso ka. Awan nagdumanyo ka ni Don Agusto Apakla. Bakla. Ano ko? Apay man nangyay. Nagsarting mo't lang ang umawawag ni Don Braulio. Nay ko. Ay, nagsakit tila bayag ko. Apay nga binati mo sinong bata na dagos ni cellphone mo, Bili. Sigurado. Agpungtot lakit din ni Don Braulio. Alakit din, di kan sumano. Asidagtan iti lugar ang nagsaritaan mi iti bayan. Sige. Pataya bag nga ro ti kotse. Saan nasungsumpatan ni Billy di awag ko? Sapay napatag ti pangibaunag kan kuwana ita. Mapandasok na lang ti mararamid a resort iti away. Rosalia! Apa
Apay, sir! Umasinag ka man dito. Sir, apay ka, day. Itimpuan na kay tinalamiis kay naman. Oh. Ano pa yung agtararamid ang ngay? Ang kulay ka na! Ay, wan, sir! Mapanakaw! Sir, nagkapita pa eh. Nagyaman ako na Pasensya kan, sir. Kapilaan ti may dasarkuhan ka. Isulaan ka da dito'y balay. Unay kalaki din na ya, Conrad. Sanak mata napili a tao. Kan may isa. Agpapada tayo lang nga awanan. Kung gayam, sir. Kaano man ang ti pa nagpaliw ta? Inton bigat manen. Sawaran ta ti aglawlaw ti probinsya. Tapno makaalata iti daduma pa nga impormasyon. May panggap ka dagiti illegal nga aktibidad dagiti sindikato. Kung, sir. Kalpasan ti panagkapita. Agsubli ako ni ti Kondo. Piman mat ni Tora. Agmay sa ijay. Nasingpat ni Toro agayan mo, sir. Arig na pa'y nakapsat mo. Wen Conrad. Sipod pa'y ubing kami. Ison ti kanayo nakadkadwa. Uli lamot nga mina na damang. Nasapapim mo sa'y dagiti dadakil na. Kasta ka di, sir? Wen Conrad. Ala, ibusay kon ti kapik. Tamapanak mata ni Jekondo. Ang mga nor-orayan na kon ni Toro. Loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. Diyos ke. May salaangan apetal tiros tinabati. She loves me not ti maude. Oh, di na kay ayatan ni Ma'am Althea. Mabigat sa damdamin. Ayaw ko nang mabuhay sa mundong ibabaw. Ayaw ko na! Oh, anya ka din ti mapaspasama ken kagayan. Mangag pa ijero ti panagtatrabaho mo. Ha? Si Kamat gayam-gayam. Apay ka di. Ha? Ako? Awan gayam. Tinasayat. Agidasarak langin iti kananta. Amok amabisin ka mo din. Anya nga ti mapaspasama ken ni Tora. Ay, una yan ti kayam ko. Kalat-latan na nagturong iti kusina. Apay dagiti rose petals. Nagkaywara dito'y salas. Anya nga ti nararamid ni Tora. Pili. Bingayin tan natin naglakwang ta iti siya mo. Kahit kumito na may gaman ti kwarta. Di mo piksan ti boses mo. Laglag ka talaga. Kasano, madama kang ngagkan ka sa bali at ako. Kat ipulong na takadagiti pulis. Ha? Manal ka. Anda tapay lang dito sentro ti Ili, Jaime Velasco. Dahil tanti kotse. Aglugan tan, kat sikamot lang kag maneho. Ay! Ala, darasan. Pagandara mo ti kotse ta pumanaw tan dito eh. Bad trip! Kanain latan na sakti agbaneho. Makabandog mat bilay. Agrek-reklamo ka, Jaime? Kasano? Saklatan ti man mandaram nga agmaneho. Katamo mat agmaneho. Anya? Sadot ka, Bili! Naitalamang lamang ti among aramidan. Napaglan ka sa dot. Oops! Di mo una ya! Pasingutan mo ti kotse! Kumpad kan, Bili! Tumayakot ti kotse! Anya? Nagimat at talaga tilinutok nga doon ba gayam? Toro, tilmunan pa nga umuna ti makan, nga day tingiwat mo. Sa kagsaw. Tay ko na nga roden, di kagsaw no napunno iti makan tingiwat mo. Nagalasakitaan ti langan. Ang wun gayam. Apay ka di gayam. Anya ti mapaspasamakan ka. Ay, thank you Lord. Toro ka la talaga. Pasensya kan gayam. Nagadungamin tinakan ko. Nabsugak itos to. Oops!
Hehe. At nag-text ka niya ka. Sino nga tamot ngayon dito eh? Kita man. Ni darling kong Altea. Hindi Ma'am Altea. Oh. Anya ti ko na iti-text na. I love you, Turo. Kuna na maggayaw. Anya? Joke. Umay ka nung ita dito'y kundo. Kasta ka di? Pingay talang ay baga ni Ma'am Altea nga umay dito'y. Itata na ibus ko aminan asidan. Anya ngay tipasawakan ko anamakan. Katlinamot ko aminan. Ay, my goodness. Ma'am Altea, talumot apo tahi tilinutam. Sa dino nga iti pangipanam kada kita. Para kada turo kon Miguel ti makmakanana. Kaya tungay paraman kada kwada ti linutok. Katsapay la kumata magustuhan ni Miguel ti lutok. Ay na, ma'am. Maawatak ti kay papanan tinasamait apanahisem. Nana, Uray di mo ibaga kanyak ti pudnaw. Ken uray ilibak mo kanyak ti amin. Babaan ti panagisem mo. Ibalbalikas na. Nga adda panagayat mo kinibigay. Nana Rosalia. Kunakon ka, ma'am. Ken nagmayat ti auram ita nga aldaw. Ad-adda apimintas ka. Nagamo ti rupam. Agyaman Nana Rosalia. Ay na, Ma'am Altea. Para kanyak. Awanang ti umasping pay iti kinapintas mo. Sa di na tinagap-gapan nyo ato. Billy! Jaime! Boss, adalang napatagay na ramid mi ka ni Jaime Jacinto. Apay nga ron na saan mo asungsong batang ti awag kukan ka? Naka-silent naman ti cellphone ko, boss. Isa, Jack Nadlaw nga umawag kayo kanya. Jaime? Bas! Pudno ka na ti magbaga ni Billy. Ay, boss! Gusto ti bagbaga ni Billy. Saan niya gululbod? Amoy umag. Ajak kaya ti ulbod at tao. Don Braulio. Patayin kayo layan. Saan, boss? Hindi na kami patayan. Dahil na kumedya sentro ti ilik ni Billy. Anyatin la ko yo, Jaime. Inla ko medya cellphone ko abay isa. Boss? Inla ko may. Ang saysaya nga kailangan iti oras kada kayo atwan. Ala, pumanaw kayo dito isang wanag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dayjay, tikot sini Altea. Surute, aging gay ti sadino man, apapanan na. Di ko nangatan ni Don Braulio, ket nalipat akon, tinaramid na kanya, itinapalpalabas. Kaya't na ngay papatay, kadagiti buyot na. Ngam sanda mata nagbaligi. Ay kunak idin, asa ka mismo, di agaramid iti addang. Tapno maipals ko, tinaramid na kanya. Nagsardang iti patok ti may sa establishmento ni Altea. Agsardang agmat iti saan unay nga dayo. Kat apaman ang makaalag iti napintas sa gundaway. Dukuteg, dayta a babae.
Bayin tan ni Ma'am Altea diti nagsapalan ti dalan. Ngagturong ijay kundo. Wantor, apag isumat nga urayag ni Conrad dito eh. Iso nga tinagsaritaan mi itay. Sigon kini Ma'am Altea. Adda ka no imat na. Di na kamat iti-text na no anya ti imat na. Ne, tikot siya nanti sumungat ganyan. Jaske, anya ti aramiden ni Miguel iti dayjay alugar. Inuruuray dati sa sangpet ni Altea. Malas. San pa ya dahito iti kundaway apan ang dukot ko kini Altea. Itay nagsardeng iti batog ti may nga establishmento. Sa anak mata nakalay ti napintas at tiyempo. Tanagadudag iti tao ang makakita iti aramide. Ken at dapay kinasarita ni Altea a tao. Aglayo naglaangan iti headquarters. Altea, paggugusto lawa na ni Toro Tilinuto mamakmakan. Kinapudno na. Nabiyit kami penalpasan na nga. Bye-bye ang latan, Toro, Miguel. Para kada kayo timakan ni Itsaganan. Apay, hindi mo kaya't araman ang Tilinoto? Napsugak pa, Altea. Madamdaman ton aramanak tin sangpet mo. Ha? Kasta ka Apa yang nagsanay ka? awan. Awan, Miguel. O sige. Agsubli ako ni Jimansion. Ngamasang sangpet mo lain. Agawid ka na dagos. Anda nga minapating nga aramida kay Jimansion. O sige. Agpakada ako. Dayang, anya ka diti napasamak kini Ma'am Altea. Nakauli magmut aking manaw diti kundo. Jak amo gayem. Kalatlatan na napanunot na ti agsubli Mansion. Apay nga ta. Saan mat asigod akas jay ti Jarna no agsubli Mansion? Nakaragragsak ngagpakada ka data. Kuna namat itay kanyak nga da kanon napatag nga aramiden na Mansion. Saan agagangay kinakitak itay kan ko na, gayem. Nagliday tiro pa na aping manaw, kalpasan ti panagsarita yo. Anya timbagam kan ko na, gayem. Anya ko matibagakan ko na pagsakitan ti Regnana. Yakam mo kan ka? Ang mga nodamot na ibagam adi na nagustuhan. Wan, ang mga nukasta. Itay-tay ni Ma'am Altea iti harday. Nay, dayjay. Agturungan iti kamasitasan. Ay tinasayaan asigla. Ang mga nukasapulan na ti makasarasarita. Tiyak maawatan ti Jarna. Naliday, akasla makapungpungtaw. Naragsak mag-itay pimanaw. Kat imot na dagiti linuto na amakmakan apara kada Miguel Canturaw. Ma'am Altea. Sigamit kayo. Itay kapay dito'y harden. Pumanag na ka. Apay ka day, ma'am. Mabalin ama amuan ti pagparpari ko ta, ma'am. Kagurgurak day siya, Miguel. Kagurgurak. Nene. Ay, apa yun ngay, ma'am? Anya kinaramid kan ka ni Miguel. Diya kaya na makita pa ti panagruprupa ni Miguel. Sa anak mo tayo nagparparang kan ko, ana. Ay, sus, ma'am Altea. Ibagam kanyak tinapasamak. Barang adda maitulong ka. Inaramid ko ti amin. Tapno maramanan na ti special amino alinutok. Nga pulo sa di naman lari namanan. Anya. Ay. Apa yung kas Jenny Miguel, nana? Pimato ti puso na. Awan na pulos ti nana. Kakurkurag. Ma'am Altea, kastoy ti maibagakan ka. Kagangay ti kasta marikrenyam.
Apay na ibagam ti kasta, Nana. Awan ti agayat, asaan amasakitan. Kaguram itan ti lalaki ngay ayanan. Nana, Ngam saan akayat asawan dayta. Akaguram mon amaming pinsan ti lalaki ngay ayanan. Nana, Nulikat kaguram, kaputasaan anay payan iti atensyon. Ti impay mo asagot kan kuana. Ma'am Althea, kasta ni ayat. Makuna akaguram ita ni Miguel. Yung iti ulila. Kan iti likodan ti amay. Aglaplapusanan a panagayat. Ti barikrik nam kan kuana. awagag nga ta ni Miguel. Amang anong kaguran akman. Gapo iti kala at nga ipapanaw ko itay iti konto. Ala, ti cellphone ko anak kaparabaw iti lamiseta dito yung abay ti katrek. Idayal ko ti number na. Saan gaya man? Rabin, amang ano nakaturo kan? Makasinga ang laang kan kuan. Nagmayat adang kanday ta sonatang iti radyo. Naglagan tirik na. Naragsak tirik na. Nakaturog nga ta ni Althea. Ay, mabainak mat nga text kan ko ana. Amang ano masing aktipan naturog na. Italahan nga namin risko. Amang ano ginuranak. Tadyak pulos rin naman ang imot na amakmakan. Kaya't ko tiyak kidaw iti pamakawan kan ko ana. Husto ni Toro. Nasair ko tirik na ni Althea. I-off ko ang radyo. Matulog ako na. Apayakas to tirik na. Kaya't ko ti maturog. Ngam alo si sinakman. Asino nga ta tinag-text? Katrabi iunay yan. Kita man. Ni Miguel. Basta ti message na. Please forgive me because I hurt your feelings. Good night. Anya ka din ti bagbaga ni Miguel. Tinasayaan. Reply ak adagos ti mensahe na. Nag-reply adagos. Kaya't nasawan. Saan pa nakaturog ni Althea? Basta text na. It's your fault. You ruined my day. Just kidding. Anya pa natir aramidem, Miguel. Maturog kan. Aginanakan. Good night. Agyamanak. Kunak no kaguran ako ni Althea. Good morning, Nana Rosalia. Oh, good morning, Ma'am Althea. Naragsak ka ita ah. Wala na, mayatiriin ko itang agsapan. Agtugaw ka nga rudan, ma'am. Idasar kung ti pagarmusan. Di kan agpanod pa, Nana. Agrobot ka kitin. Tada pa panan tayo kada Miguel Cantoro. Ha? Sa dinaw, ma'am. Intay mga ni di restaurant. Siya ti makam mo. Iti ka di restaurant, ma'am. Saan, Nana? Iti out of town, wano iti sa Bali a restaurant. Ah, ay sige, ma'am. Agam, kasanon nga dagiti linutok a pagarmusaran. Adamat dagiti daduma pa'y ababaonan. Iso dalaangan timangan iti linutom a pagarmusaran.
Isang ang rubuatan na. Rubuatan. Dumawatak man kit di tijal yung gina. Naibus nga minan kat tijal ko. Takanayon ko matnususaron. Ay, naisuot ko matintay kapintang san abado. Kan kapurman na sapatos ko. Sa di na ti pagtawdan ti agun una cellphone. Tinga ta cellphone ni Miguel. Alam, banak ko nakatsangot. Dayta, nagsardangan. Kasla iti unag ti aparador ti nagtaudan ti uni ti cellphone itaya. Toro, itay ka pa dito sa silid ko. Anya ter aramidam dito? Pagulimag kagayong. Ha? Apay Toro? Ha? Agun unit indulin ko a cellphone tinapapatay ko a pasurot ni General Marasigan. Ay nagayong, itay pa'y nga uni dita. Kuna ko man no inyok mo, sakbay ngindulin mo. Saan? Gayam. Nagtalinad ang naka-switch on. In charge ko ti cellphone itinapalabas nga daw. Nagbasa ngamin kadag iti mensahe ijay. Barang nga damalak asabali nga impormasyon. Kontra kini General Marasigan. Oh, aday ta, nagsardeng manan gayam. Irwar ko ti cellphone. Takita no asino ti umawawang. Ti General amis mo ti umawawag. Gayam. Dua amis ko ti nagparang iti cellphone. Gayam. Aping umawawag. Amangan mat na di baganakan ka. Maawatak no apay ati cellphone ti napapatay ko apasurot na ti awawagan na. Awan kontak na kanya. Kat babaan na ito yung cellphone. Maawagan na. Kastagayam. Naglaing kamatan anang amiris iti dayta, gayam. May saday ta kadag iti taktika. Anaadal ko ini. Nag-text. Sungbatam ti awag ko. Kanapateng ti bagakken ka. Tano saan? Agbabawi kanto iti udina. Mangbutbutang manan ti awanan bain a general. Gayam. Agpangpang tamat iti text na. Bay am nga text iti makapadakas matlakan ko na. Wala niya. Kunak no nasiri ba ni General Marasigan? Ngam saan mo't gayam? Nalipatan na nga da kanyak ti cellphone ti napapatay ko apasurot na. Kat iso ti may sang aramatek nga ebidensya. Kontra kan ko na. Gayam. Kas makitak iti langam. Kat awan apulos ti dadanagam iti pangtat general. Naskan ti panagtanan. Iti kasta. Makapanunot ka na imbag. No anya ti rumbang nga ramidan. Tapno masaganaan ti dumteng apilig. Ay, mapaltaya! Apay, nabuong matindi basaw. Naibatak mo tanti baso na ginumag. Kalat-latan na naibatak. Ay, Diyos ko. Kung nadagiti daduma, dakas apartaan dayta, ma'am. Ang mga nood na dakas ama pasamak. Anya? Ay na, sabay adda pa panantayo itakada, Miguel. Nana Rosalia. Sabay lang kumanta saan apod nyo dayta apamati. Awan ti dakas ang mapasamak kada tayo. Uod, ma'am. Sa bagay, dayta kat pamatilaang idiugma. Naadaw dayta apamatay gapo kadagiti mairanran na apasamak. Wano pagtang itibiyang. Dala. Tangay na kasukatan nana. Mapantan iti kotse. Kadagasan tada Miguel Cantoro iti konton. Mamalteya, apay anak ka ululi magkamatan. Apay. Diyak nga rod maawatan tirik na nana. Kaslada pa kapuri-purak. Kalat-latan na maliknag na ito eh. Ay, mamalteya, at lalaki ang nagbalangan iti kalsada. At napaltog da. Diyos ko, kalat-latan na nagbalangan da.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir, malagip ko kayang iti kaagdami ka ni Toro iti beer house. Oh, anya deta, Conrad. Adda mo pasama ka pa naglako iti droga iti mismo ang naginuman ni beer house. Anya? Sir, nailasin ko dagiti pusher. Iso sinurot ko ida iti comfort room. Kapay di, napanak lang nag-CR. Nung pinaliw ko dagiti pusher. At 100%. Nakita nga inyawat dati droga iti may sa lalaki. Anya? Sir, amok ti pagis-istambayan dagiti lalaki adak da kamatag. Ala, ibagam kanyak no sa dino. Tas siya kung ti makamo kadakwada. Conrad. Sakit ni ulo ko. Bigat mo't gaya man. Dito'y mo't gaya mo sofa, tinagturog ako na. Okay na eh. Sa bali mo't nanti kami sitak. Yak mo't malagip ka nagsukatak idirabi. O sino nga'y tinangikat iti batok? Nakaring ka gaya man, gayam. Miguel, sino tinangsukat iti kami sitak idirabi? Siya. Anya, apay asino katam ti batok? Amang ka din! Gayam, di ka madanagan. Anya ko mati pa kasi kuram, kat agpada tamat alalaki. Sa maysa. Nadaripaspas ka itiling eh. Uray pay, kasanon no! No anya, gayam. Lipato man timbagak. Kaya't ko ti uminom iti nalamis adano, Miguel. Nagsakit ti ulo. Nakaluto ako ni tipagarmusaran. Manganta pa'y. Apay anong bartag kay tirabi ito, Toro? Awan mo. Anya nga awan? Amam mo kan. Saan ka na isam iti ar? Adala kiti rason no apay anong bartag ka? Kuha, ma'am. Mabalin ka di nga ibagam kanya kim kagapo, Toro. Gapo kan ayat, ma'am. Anya? Ano gusto? Adan ka ayan ayat mo? Awan pa'y, ma'am Altea. Ngamin, siyak lang ti makaam mo nga agayatak kan ko anak. Iparparipirip ko ti adda arik na. Toro, ibagam ngamin kan kuana ti marikirik na sino man. Tapos masumbatan na. Anya ti mo? Ang mga no ada pagbanagan ti idaton mo nga ayat kan kuana. Ha? Anya ti mo? Sir, iti day tapas dagtis tambayan dagit ipagpagakan ka a pusher iti beer house. Kadag iti upat alalaki ang nakatakdar iti abay ti pastek. Asino kadakwada? Awan ka nakwada, sir. Nalabit asaan nga itanga oras ti panag-iistambay da. No kastang rod. Agistambay tapay dito igid ti kalsada. Sige, sir. Kotse ti mayor iti kabangibang nga ili tinagsartang iti batog ti computer shop. Sir, abay akit kita amat latan jay kung siya nagsardan iti saan unay nga dayo. Kotse ti mayor iti kabangibang. Jay babaya kadwa ti mayor adimsak. Ni nena. Asino anina, sir? Gayam ko a babae kontrata. Dajay. Agturungdan iti computer shop. Dito'y kalaeng. Paliiwak ida. No anya ti aramidan da. Ken no apay anagkuyog da iti dayjay a mayor. Anya ti kahit asawan da ito eh. Napasig da iti tunggal mesa. Makita kita na yung pag iti unig ti computer shop. Gaputa di sarning ti pastek. Laptop tig igaman ni nena. Dajay mo ti mayor. Adda kasarsarita na lalaki. Langa ti lalaki ti baknang.
Amangan mo iso ti manager. Dajay. Nagturungan iti cashier ni Nena. Kat simurot matan ti mayor. Anya ti kayat asawan da ito eh. Anya ti pakainaigan ni Nena. Iti mayor iti kabangibang na ini. Sir, nakapanawon ti siya nagluganan da mayo kan tigayam mo a babae. Juan Conrad. Di matang da iti laptop iti dadya computer shop. Sir, among ka di. Iti akpalpaliw ka iti ulit ti computer shop. Rimwar ti driver ti mayor. Katsip-siputan na titigtignay mo. Nadlaw ko matday ta, Conrad. Ngam nagtanang at laing. Iti kasta, di nakpagdua-duan. Sir, Conrad, itay tapay dito igit ti kalsada. Ngam awan matindag iti pusher nga ibagbalang. sir, panagkunak. Baliwan taman ng tagpaliw. Tay kunak nga rin itay. Amang ano saan nga itangal daw ti panag-istambay da iti day tapas da. Sige, Conrad. Sir, adak mo apay damagakan ka. Anya dita? Maipanggap ka ni Colonel Maravilla. Apay ni Colonel Maravilla? Limad a kinasarita anak ni Colonel Maravilla. Kat napataglaw na iti imbaga na kanya. Anya dita? Tulungan kang agali iti impormasyon. Maipanggap ka dagiti anomalya ang mapaspasamak dito probinsya. Dahil lang timbaganakan ka. Uwan sir, awan ti sabali pa'y. Conrad, sakbay a kinasarita na ka ni Colonel Maravilla. Narugyan tantiak paliyo. Saan ka di? Uwan sir. Mapagtalkan ka nga impormante, Conrad. Iso a kinasarita na ka ni Colonel Maravilla. Agyaman ak iti day tapa nagtalkiw kanyak, sir. Ala, sana na dahil tati pagsaritaan ta. Kamay ka, sumurot ka kanya. Sige sir. Jak malipatan tinakita ka pa nagkuyog da Nena. Ken ni Mayor Carrion, iti kabang-ibang nga ili. Natangig day jay a mayor. Imasidig idi kada kami ti sangot ti simbahan. Ket imbaga na napintas. Ken nalasbang ni Nena. Kabigatan na. Simmarong ni Mayor Carrion. Ken dagiti bodyguards na iti away. Ngayon da tatakabo. Mariribu ka na amang pampanunot. At dangatan nagkinawatan da Mayor Carrion, ken ni Nena. Sumagmamanula nga bulan tinapalabas. Manipod nagikat iti restaurant ni Nena. Katawanan ti damag ko kenkwana. Anya ka din da ito yung marikrik na. Manipod pa nakakita kenkwana itay. Sana na may sina iti isip ko. Nalapit ada Alteya kan toron ti simbang pet. Nag-text nga ni Alteya kanyak nga umay da dito'y kondo. Inaksabtan ida. Na, atong tinaisagot kan kanin Mayor Carrion. Agdudo maabanag kan agkakapintas akawas. Agdaman damagat kan ka. Anya day tatatang. Adda ka din nagkinaawatan niyaw ka ni Mayor Carrion. Tatang. Balaw ni Mayor Carrion. Napayagan na tayo na di korason nga asawa na. Et sigun kan kwa na. Kasapulan na ti asawa na. Tatang. Et sikat ti kayat na nga asawaan anak kao. Tsak malipatan tinaudi aya ay da ditoy akadwa na dagiti bodyguard na. Tatang. Nagposkultiro pa na ipilit na idi nga ayaban ka iti burayok naglablaba. Ibaga na pa'y adi na kayat ti masinga. Kundi na kayat ti ayamuom dito'y kalapaw. Pangas ka natangig da jay amiyaw. So adyak kayat aparaken ka.
Uray pa'y isaw ti Mayor dito'y ili tayaw. Tatang, awan pa'y tinagkinaawatan mo. Aramidak ti kastoy. Gapot na adda na dagsan ang makagapa. Anya day ta makagapaw. Babaan kini Mayor. Maaramid ko ti kayat ko. Wan no ti panggap ko ang panagibalas. Anya, panagibalas ko kam. Wan, tatang. Maaramat ko ni Mayor kanyan iti panggap ko. Nabayang apanawan ang nagtutuo ka. Iti likodan day na. Awan lata tinagbanaka. Tsaka maawatan ti kayat mo asawoy, anak ko. Limad ang nagpalpaliiwak kada Miguel kan Altea. Nagmayat tilin na nganda iti tunggal maysa. Iso ama ko na analipatan na ko ni Miguel. Nasakit para kanyak tinaramid na. Iso nga ita. Ipariknakmat kan kwa na ti impalakam na kanyak asa. Awatan ba ito'y akwarta lakay kabo? Para kang kabay ito'y. Ay, jak awatan day ta akwarta, Mayor. Anja, apay, baknang kakabdin, apay di mo awatan, ti padpadamat ko akwarta kang ka. Anya man ti panggap mo nga ramidahan, Mayor. Pangaasim, tadi mo iramraman ti anak ko. Anya ti kayat mo asawan lakay kabo. Nasimpot ti anak ko, Mayor. Tsak kayat nagbanag to ang nakakaasay. Anya? Agbanag ang nakakaasay ni Nana? Kasano ang mapasamak ti kasta kat paknanga? May pahay ko ti amin na kayat na. Babaan kanya. Mayaon kayo manipod iti kinarigat. Ay, di mo naawatan ti kayat ko asawan, Mayor. Siyak! Saan na makaawawat lakay kabo? Ti kayat ko asawan, Mayor. Ang mga no pasakitam tulaang ti anak ko, no kas pangarigang ta sumurot ken ka. Sana mapasamak ti kasta lakay kabo. Korsonadak launay ni Nena. Iso ti kayat ko nga asawahan. Iso adi ka matanagan. Mayor. Ala, adakan ka no di mo awatan ti kwarta. Makamuka lakay kabo. Inawat ti kwarta nga itid na anak ko. Tatang, inawat yu kumalatan ti kwarta. Sumardeng kandina. Jak kayat da ito'y apangedeng mau. Tatang, Pinadakkel ka na sayaat. Ngam ita, sa balin ti ugalim. Gapulaan kani ayat nagbaliw kaan. tatang. Didak ko mababalawan iti kayat ko ang mapasamak. Itaam ti langam ita. Nakawasan kan babaan ka dagiti isagsagot ken ka ti Mayor. Ngam napanunot mo kaday nga adda sa bali akato kad dagita nga ited na ken kaabanan. Tatang, Sigun ka dagiti tao ang makaamam mo iti pudpud no amburik ni Mayor. Adu dagiti illegal nga aramid na. awan bibiyang ko kadagiti tao nga ibagbagayo, tatang. Tinapatag ita kanya. Maaramat ko ni Mayor iti panggap ko. Anya. Nakapangadang akon. Ulitak manan na ibaga Ay kada gusto kayo. nina. Amo ko ti magam. Anya. Kaya't kaakabilan gapu iti daytoy apanggap mo. Ngamjak maaramid dayta. Gaputan na patig ka kanya kanak ko. Tatang, Iti likodan ti amin. Jak kanunungan ti dakes apanggap mo ken ni Miguel. Agpanunot ka kumana ibaga na ko. Basol iti Diyos day tangaramidem. Nasaya at atao ni Miguel. Amok nga amom day ta.
Makuna ka di anasaya at atao, timang paspasakit itirik na. Nasaya at kadi, tatang. Amin na kayat mo, nena. Ipakay ko, basta maayat na lalaki. Mayor, Kas makita man, karag iti na ipakay kon ken ka, iti kalabas. Agka kangina apanag, tiintod ko kan ka. gundaway kanda ito'y amang ibagakan ko na. Oh, apay, akit kita nagmatlaktan. Ada ka di ibagam? Mayor, naibagam kanyak nga amin akayat ko kat ipaay mo. Pudno ka di dayta. 100% nga naramita. Awan dua-dua, basta matagi ko ka na. Mayor, di mo apusan tilupok. Pangaasip, nakababain ka dati makakita. At data dito restaurant. Okay, pasensya ka. Diyan malapdan, di ba? Nagpintas ka namin, Lena. Mayor, adda ko makidawat kan ka. Anya dayot ta. No maipaay mo kanyak, tikid daw ko. Matagikwan tibagit iti anyaman nga oras. Anya. What, Mayor? Si tatalubudak amang ipaay iti bagit. Basta matungpal mo, ti kayat ko. Allah, ibagam ka niya at danos ta ipahay ko, nena. Mayor, dumngag ka ta ibaga. Ha, ni Miguel kumawawag. Oh, kaya di mo sungbatan ti umawawag kan ka. Kuha. Jak sungsungpatan ti awag na. Jak kayat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay niya ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sana sungsungbatan ni Nena ti awag ko. Nabayag at na awagan. Kaya nasungbatan dagiti text na iti kanyan. Isuadyak mababalaw ita. Kanamok nga dagura na kanyan. Gapoy ter aramitek. Jak man lama ipayan iti umno apanawen. Tinasayat. Awagak manen. Barang sungbatan na. Talaga din ang sungbatan. Inipdep na ti cellphone na. Sir, naawagam ka ni tigaya mo ani nena? Di na sungbatan ti awag ko, Conrad. Amang ano adala nga rarami din na sir. Makumikom siguro. Iso adi na masungbatan ti awag mo. Nalabit akas ta, Conrad. Panawan ka pa dito igit ti kalsada. Ur-urayan ako ni Colonel Maravilla. Iti pagtagilakwan ti motorsiklo. Sige sir. Manipod iti pan nakakita ni Sir Miguel kanina na. Sa balik ti badlaw ko at tignay na. Parikutan. Nasingpat ni Sir Miguel. Awan ti may bagakan ko na. Ngamiti dahi ito agundaway. Nakaululimat. Apay na ta. Umbang asyak lang, di makatagi ko kanin nena. Amok abirhin dahil jay babae. Magpintas ka nagseksi ti pamagina. Talaga at arigagayan ti adu alalaki. Alamatag ti kwarta. Tapno ang tinag kanya iti kabitan na panawan.
Malagip ko ti panggap ko di kanina. Kalpasan amatagi kuwak ti kinababay na. Ilako ka ni Don Braulio. Tap magbalin aman nala iti club na. Ang nagbaliw ti pangantan ko. Pukwak lang ti kinaposaksak na. Ate na sayat. Awagak manen ni Nena tarumwar kami. Amo ka sumurot manen kanyak dayjay ababay. Sir, nagpintas kan kabarbaro ang modelo ti motorsiklo ba? Juan Conrad. Pasensya ka na. Medyo nabayagan na kiti pagtagilakwan ti motorsiklo. At dapat kami nagsarita kami kini Colonel Maravilla. Okay lang, sir. At damot nagbanagan tinabayag apa nag-standby ko dito'y igit ti kalsada. Oh, anya ti ba ti panaguray mo? Sir, adda ka na yun nga impormasyon ang nakalap ko. Anya dita? Dagiti pusher ang nakita kiti beer house. Kat mapmapan mo't lang iti nightclub a pagpalpaliwan ta. Anya? Kat dagiti man nalay jay. Pakairamanan ti star dancer ang nakasarita ta. Pero saan dati manager? Tapno agaramat da iti droga. Dagiti awanan bain. Sir, iso nga iti kabitan apa naman. Matulungan tan dagiti man nala iti dayjay a nightclub. Juan Conrad, talaga kasta ti aramiden ta. Gat inton rabi, mapanta iti dayjay a nightclub. No makaalata iti tiyempo, kasaritak manen ti star dancer. Aramidag ti amin akabalak. Tapno maalot-utdan, manipod iti pitak anakay lumlungan da. Sir, saan pa yan nagparang ti star dancer? Ang mga nadabay lang iti pagsuksukatan dagiti babae. Juan Conrad, ngam dagiti daduma manala. Nakitable dan ka dagiti customer. Sir, naglamo ka di dagiti talo a lalaki iti abay ti ridaw ti opisina ti manager. Juan Conrad, armado da. Kat nabibilag nga armas ti ganda. Dayjay, imalis ang tinaysa. Kat agturong iti backdoor. Sir, di lalaki asim murot iti armado a lalaki. Nagturong iti baktor. May saka dagiti dakdakamat ka po siya. Amang ano naglaon iti droga ti imot na islimbag. Conrad, agpasimple at nga umasidag kadakwada. Agtalinad ka lang iti nagtugaw. Noan yaman ti karkarnamad lang mo ang mapasama itagong daway. Amumon ti aramidam. Wan, sir. Kumusta nga tanti pa nagpaling mo, Sir Miguel? Duwag ko lang minutos din na palabas. Nung saan pa lang nagsubli dito yung ayan ko. Tinasayat. Inumot pa'y ti arak nga da iti basok. Anya nga tanti mapaspasamak iti. Adamat gaya man. Uraya ko dito eh. Conrad, Kumusta, sir? isumit lagaya masanta makita ti star dancer. At da inaramid dagiti awan at bain alalaki kan kuana. Anya? Pinwersada pinagaramat iti droga iti may sasilid. Babaan itirag kang itiridaw. Nakita tinaramid da. Talaga demonyo dagijay at tao. Oh, kita ti sumungad manipod iti naggapwak apasat ti nightclub. Star dancer. Naglaw bilang aramat iti droga. Nagbaliwan ti tukara. Kat isuntiag turong iting tablado. Unay yung iti lalaki. Isuturo urayan da agsala iting tablado.
Sir, kitaon ti lang at istardan, sir. Basta itibukod na ka. Kasta gayam ter aramitan da kanwana. Sakbay ngagsala iti tablado. Pagaramatin da pa'y iti droga. Sir, Ay ba akong ti waiter? Tabayada akong ti in-order tangarak. Kalpasan na. Rumwartan dito yung nightclub. Miguel, madlaw ka dagiti matam, anapuyatan ka. Apay, sa dino ti pagpapanam iti rabi. Iti balay ti may sagay yan, Althea. Miguel, please, di ka kumanrumrumwar iti rabi. Diyak kayat nga data ka sa mapasama kan ka. Awan ti da ka sa mapasama kanyag. Ipanamnamak da ita. Kuma, surutom mat dagiti ibagbagakan ka. Ang mga nudyak maaklunod daman da ka sa mapasama kan ka, Miguel. Althea, Amom ka di asa anak ang makaid na iti mansion. Aging ka di ka makita. ah, Iso ka na yun nakasumarong ka diti konto. Tapno lang kumustaan kan makita ka. apay nararamidam ti kastoy kanyag. Di mo salud-sudan dahil ta, Miguel. Kat sabay la kumata maawatam to tirik na. Althea, Ada pa ko ang sapay la kumata dumtang to ti panawan. Ama ka din nak ti lalaki. Nga ay ayate. Althea, Aganat ka kumaka na yun. Gapotadyak kayat ama po ka ti lalaki. Anapatag kanya. Tumagasak iti merkado. Kumatangak iti kasapulan ni kani aman niya iti balaya. Nagado ata o iti sentro di ini. Tinasayad. Bumalasi wakit kalsada. Nagloko mo tanday ta driver. Amo na lang nga ro din apo balasi wak. O sinaan nakpailaang. Ha? Dimsag. Iton, Brayo. Ituloy ko ti pumalasib iti kalsada. Diyos ko, nakita nak nga ni Don Braulio. Karting at timag na. No di nak man nakita. Saan arong pang nagpakita akad pa na? Mas lamay no patay pagkatalinapsan mi tayo di sentro ti ili. Natalgyapan lang amin ti mata kitay. Iswadyak na ilasin. Boss! Nakadanon tayo dito batog ti balay ni Mayor Carrion. Ala? Agbusina ka tapnulukatan ta ti gate, Jaime. Juan, boss! Boss! Awan matimang ilukat itigay. Ulitin ta agbusina. Juan, boss! Naglukatan ti gate, Jaime. Isarag mo ti kotse. Kat napatag ti pagsaritaan mi iti mayor. Diyos kay, siya lang tikit kita ang dagiti buyot ni Mayor Carrion. Sana ka mabutong kada kayo. Uray payado kayo. Di na kayo santun ti paltog ko. Pagtali na daklat ta dito yabay ti kotse. Ha? Nagnatidwa. Katagturong da itilikodan ti kotse. Sisimon ta ti unang ti kotse. Ha? Nagiti mandal. Kanyang iti makita yung di taunag. At tinted ti sarming ti kotse. Imadayudan. Kunamlan na sino da kumikita kanya. Rimuaran da Mayor. Natadamat imat ni Don Braulio basita portfolio. Jeske. Itultuloy damat lat na teksarsarita iti batog tiruangan. Jaime! Umasidag ka dito, oy! Ha?
Owan, boss! Umayay! Umasidag ako kada itong Braulio. Boss! Wala kalakit din na mapasama karangat iti balay ni Mayor Carrion. Apayan ako ng tigas ta, Jaime. Jaglumin ko sunada ti padagkit kita dagiti buyot ti Mayor kanya. Kunam lang na dakabaylan damay. Jaime, gagangaya kas jay ti Jarda. Agaputa mo da gada susik mikin ni Mayor Carrion. Nalipatang ka din. Ada kayo ang mismo kay ni Billy, tinakakita kadwa ni Mayor Carrion, ni General Marasigan. Boss! Amok na ita! No may panggapit in negosasyon, when no ada pakainaigan iti kwarta. Balin a doble cara ti kapusor. Boss! Anyang iti kaya ta sawan da ita? Kung nagmano na silip ka, Jaime, doble cara lang, di mo pa'y amo ti kaya't nasawan? Boss! Adaan iti duaro pa ti Mayor. Hasta ka day? Very good, Jaime. Boss! Amumad lagayaw. No may panggap, iti illegal nga ramin. Kwarta lang ti mamagpaliw iti amin. Ni General Marasigan kan siya. Agpada apag sirsirbihan ni Mayor Carrion. Tapno maprotektaran ng iti negosyo iti masakupan na. Kaya nagpamaragag latan na sayat kan ni Mayor Carrion. Ngam, itilikutan na ita. Kumay kayub-kab, tipong tutko kan kuana. Siya kon tay tao analaing ngagpamarang. Boss! Anyang iti linaon di portfolyo nga imata. Itay binitbit ko nagdagsan gayam. Jaime, kwarta, dilinaw na ijay. Milyones! Wow! Milyones! Boss, apay ngayon nagkapukin ni Mayor ti kwarta. Di ka nagdamag pa, Jaime. Tauray ilaw rawag kukan ka ti amin. Saan mo matlang amawatan? Boss, Ikiti pa nagmanahom tinto na ram. Tati kwarta nga imata. Maaramat kontra kani General Marasigan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adayta, naidasar kon ti pinangat ko ang nagunag ti bangos. Paborito ni Toro dahito asidahin. Baba ni ti linutok. Mapunas mo't sigurong tigura na kanyak. Aday tamat gaya men. Wow! Ayaw mo ang ti paborito asida ang ti masayop ko Kunakon kata. Sakti nagluto iti dayta gayem. Amo ka? Awan mo ti sa baling agluto no saan asi ka? Gayem. Kagura na kadipay aging gayta. Kwa? Slide. Anang slide? Medyo. Saan pa'y anay ti panaglunit ti sugat iti puso? Anya? Pakawanan na ka din, gayem. Awan mo ti sabala kay papanan tinakitam kada kami kini Althea. Ay, manon. Una yun dahil tasin mo, gayem. Nagsanay ka nga't paiso.
Ngam saan mat ang mapugsat ti panangkitam iti linutok ang nagunag ti bangos. O sige, patatawarin kita, gayam. Iti maysa, akondisyones. Anya day ta kondisyon gayam. Kabarbaro di motorsiklom. Dayjay ti kayat ko pagluganan ta. Tamapan-taman agpasyar iti chicks. Anya? Oh, apay ngay adi ka makasumbat. Di mo ka di kayat apakawan ti basol mo. O sige, kalpasan ti panangan ta. Ipasyar ka, no sa di naman ti kayat mapapanan. Ha? Agpaiso! Promise gayam! Promise. Ala, mangantang arudan gayam. Pamsaakak ti mga ita. Daytay uray la agbusingar man ti pusag ko. Ayos gayam! Nagmayat kita ray ti kabarbaro ang motorsiklom. Wan gayam, iswa relax ka lang dita. Sakti makamo amang ipasyarkan ka. Okay! Iti ka bang ibang ili ti pangipasyarakan ka, Toro. Adda ka di chicks ijay gayam. Adu Angam, kunak man ni Alta yalayang ti kursonadam. Si kamat gayam. Napaglanak a lalaki. Di kayat ko, agduduma at chicks di maikutak. Daytay pasig nga kakapintas di kayat ko. Toro ka talaga. Katuan mata. Turo the great ko naman. Sayang ti kinagwapo kan kinagagat ko. Numay-may salang tagbalin abakit ko. Dayo tatitandaan gayam. Awan sir-serbi ti kinagagat. Numay-may sa ti bakit ako nada. Oh, gayam. Apay ngay adito'y tinangi parkingam iti motorsiklong. Patog matinay ka. Wan gayam. Saan ka di ngagsapsapol ka iti adu a chicks? Oo na. Oh, ayan ngay nga rod iti chicks. Tamaki mo akadakwada. Makitam jay babae na katakdar iti abay ti tarpulin, tinalatak a komersyal iti telebisyon kan radyo. Ha? Jay nagkiting ti paldana? Mismo, gayam. Wow! Nagpintangasan na itagayam. Chicks mo ka di, ha? Saan gayam? May saday ta kadagiti kayat ko at tulungan aman nala. Anya? Ti star dancer, kanday ta babae. Kat pilpilitan da nga agaramat iti droga. Ha? Kasta ka di. Ala, dumsagtan iti motorsikla. Kat asit ganta day ta babae ngay bagbagan. Unak numay-may sa lang ababa iti kasarita ni Miguel. Iti saan unay nga adayo iti nightclub. Nagaduda mat gayam. Sikon kadag iti babae. Pwersado ti panagtrabaho da. Kas may sa manala. Masino mat day tangag tok-tok-tok. Kat ni, Rabin. Masino mat day tangag tok-tok-tok. Kat ni, Rabin. Sino ka magtok-tok-tok? Agsaw ka! Siyak na ito, Toro. Ni Conrad. Nihot gayam kongrat. Mapit lang! Lokatak tiri daw! Naimbaga Rabiim, Toro. Ni Sir Miguel. Anday ti sila na. Ala, sumber ka ba? Sir, ita Rabiim mapasamak ti operatiba dagiti otoridad. Riden dati may isa ka dagiti nightclub ana itim berita kadakwada. Juan Conrad, iso ang mapantay iti dayja lugar. Paliiwan tanong niya ti mapasamak. Nakasarita kong tigayam ko a pulis. Kat isudan ti makamu kadagiti babae. Sir, itay sardam alim mabasak iti pakapasamakan ti raid. Naguli magtaglawlaw. Kung nakitak dagiti pulis a sekreta ngam amok. Juan Conrad, nasapa ang nagkandak iti surveillance dagiti sekreta iti dayja lugar. Ala, saan tan ngagbayag pa dito kondo? Mapatan.
Talinag talang dito'y nagtakderan ta, Conrad. Sana balik. Nalayang ang makita tati mapasamak itirwar ti nightclub. Wan, sir. Sir, dagiti lalaki adim saag manipod iti ba na nagsabdang iti batok ti nightclub? Armado na. Wen. Pasig ang nabibilag dagiti imaddang armas. Sir, pulis nga ta dagiti dimsaag kat pinalawlawan dang ti nightclub. Umay ka, Conrad. Sumurot ka kanyak. Apay, sir. Anya ka diti napalayo mo? Ilawlawag ko itong madamdama. Basta sumurot ka lang kanyak. Sir, apay adito likodan ti nightclub ti tinurong ta. Agsaga na ka, Conrad. Adda mapasamak arangan. Anya? Kasano ti panakamom iti dayta? Mabulilyaso ti operasyon dagiti otoridad. Buyot ni Don Braulio dagiti dimsag itay itipan. Anya? Nakaunagan dagiti daduma sekreta iti nightclub. Delikado dan. No adda mapasamak arangan. Saan da basta makarwar. Sir, Nagwaras dagiti buyot ni Don Braulio iti aglawlaw ti nightclub. Ket iti panagyanta dito likodan ti nightclub. Makita ta dagiti aglibas a babae. No adda man mapasamak arangan. sir. Kasano ang amuan dagiti kabusor ti mapasamak itang operasyon? Sana sinsinan dagiti sindikato. Tay kunadang ruden. At dalat ta uleg ka dagiti pulis. Nalapit a kakumplot ni Don Braulio. Pakulaan ka. Buliliyaso na iti apag na dagiti pulis. Diyak kaya may raman dagiti babae. Aramidik yan. Tapnawan madisgrasya kadakwala. Sana basta makapagtignay dagiti pulis iti unag ti nightclub. Punpunterian idadagiti kabusor. Dayjay ti mangpalpal to kanya. Dayjay pa iti maysa. Tulungak dagiti pulis. Sana rumbang amapaay da iti daytoy nga operasyon. Jaske, palpaltugan da matun dagiti pulis. Ipagarog da lakit di amay saka dagiti kabusor. Umakarak iti paglingitan. Talaga sakti pong punteryaan dagiti pulis. At nakabusor iti likodan ti pulis. Paltugan. Sinmardengan amang kamkamat kanyak ti pulis. Namuan nan asana kakabusor. No sana kapanyak. Natay kumanday ta pulis. Nagsardengan ti ranipak ti paltog. Ngam panagkunak. Adupay dagti naglimang akabusor. Baba iti puwer-puwersaan ti lalaki a sumurot kang kuana. Kat Star Dancer. Nakapaturong ti paltog ti lalaki iti Star Dancer. Inaramat nan akalasag ti babae. Ngam saan nga agbaling kanyak dayta. Punteriya ti ulo ti hostage taker. Itahan. Sana kung nga umasidag pa iti babae. Makamundag iti otoridad. Sinyasak ni Conrad iti naglamangan na. Paumadayo kami iti daytoy ang lugar. Conrad, agpasimple ka lain. Paliiwan ka ti mapaspasamak. Unsa? Ati usyuso at ako. Amo da lang ako din ada peligro. Agmarang mang da kailangan. Dua sekreta ti napapatay iti unag ti nightclub, Conrad. Saan daan napakadaan ti isa sangpet dagiti kabuso. Sigon iti gayam ko a pulis. Talo kadakwada ti nasugatan. Diyos ko. Dua ti na sakripisyo a biyag. Katukad ti waya-waya dagiti babae. Sir, Ado tinatay ka dagiti kabuso. Ngam panagkunak. At dalat ta dagiti nakalibas. Masig kayo aman na! Salamat na! Sikapan na!
Kung man nakasaganan ti amin, ang mapingay at napay kayo. Boss! Ada na patag na ibagak ka na kayo. Ala, na kayo. Pumano kayo iti sa wanak. Ayaw! Boss! Billy, anya tinapatay ngay bagam. Boss, sigo na ti pulis akakumplot tayo. Adda pilantropo anang tulong kadagiti pulis. Tapno maparmag ti tropa tayo. Anya? Teka kumplot tayo pulis tinang itimbrimet lang kada tayo. Iti panggap dagiti otoridad amang raid iti may sa kadagiti nightclub. Asino day jay apilantrop? Asino, Billy? Sana na aeropante ka kumplot tayo pulis. Gaputan na partak titigtig na iti pilantropo. Anya? Sigun paikan po na. Sharpshooter ti pilantropo. Kaadwan ka dagiti napasag akakadwa tayo. Ket ulo tinapuntaan. Ha? Naglaingan day tatao? Wan boss, dagiti mo't daduma napasag. Puso tinapuntaan. Kasta? Ala, kaya't ko pa lang dagmay-may sa Billy. Panawan ako. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pili, anyamat nanti napasama ka dagiti kakadwa tayo. Talo lang ti nakasublia si Bibiyag ti hideout. Wan nga rod, Jaime. Kasimot dagiti kakadwa tayo. Saan ko man napasamak tigas jay no awan titimulong kadagiti pulis apilan ko po. Akasam ngay. Nagiinom kami lang hindi na minsan narabi kadagiti kakadwa tayo. Ita, nataydan. Ay, nagbita talaga ti biyag ti tao, Bili. Yung baglakit din, tasaan ka simurot kadakwada iti kalman. Nano saan, natay ka kumamat itan. Sana mapasamak ti kasta, my friend. Nasiglat na ito, itat na mom. Nasiglat amangan, isotemok. Anya, si Kama at Billy. Nadaklang iti dajarang at nalabit. Awan tinatay kadagiti kakadwa tayo. Kasak ti mga salaktim kadakwada. Ti pakas daw, Jaime. Ti pilantropo. Kapay man ang dadya pilantropo. Saan kadakamat no? Malagip ko lang dagiti napalpalabas nga enkwentro. Mayarig ko dagiti napaltugan akakadwa tayo idi. Ken ita. Anya, kapay mat nga my friend. Pasigmat nga ulo ti tama dagiti napaltugan. Ha? Nasiglat idi di lalaki ang nakaenkwentro ni. Pulis ka deti, dakta ka madam, Billy. Diyan ka muna, pulis. Basta nasiglat ka na partak dagiti tigtig na na. Iso siguro na partak duti kang kananain na boy. Mangrugi ka manan, ha? Di nakarabakan, tamaditi aldaw ko ita, Jaime. Apay sumatimbagak, my friend. So, sana bang mga hindi na boy, nakapsot ko matitiktik na yun, Ikamay. Day talaan ka mo mo baga. Just kay kakit di. Ang gayang Billy. Anda ko maibagakan ka. Anong pangasim, Di mo ni dandano da ito, ini Don Braulio. Oh, anya dita? Sa bali ngamin ti madmadlaw ko kenkwana. Anya dita madlaw mo? Ibagaman kanya. Kanayo na nakamali ti tabako. No, daddo sakpay mawawatan na nagiti bagbagana. Anya? Day tamat lagayan ti bagam. Amo Jaime. Gaga ngayon tikas jay apanagsauna. Tanapadas nanti na mild stroke. Isungad na basit panagngadal ti boses na. Kasta gaya, my friend. Saan man natila madlaw mo? Agsaga nakakit di tadda pa panantaiton madamdama. Sa dinaw. EJ Mansion. Ada pangibawnan kadata ni Don Braulio. Ang sakbay dayta. Ilutan man bit ti bukot ko tanagsakit. Manan! Alakit din. Tangdanan ka na. Di kagdanan, Jaime.
Nakasaran ti pasdat na nakapasama kan ti enkwentro idi na minsan arabi. Juan Conrad. Wah. Ado ti na isakripisyo abiyag iti dayta lugar. Kumusta gaya man dagiti man malaabaw ka isa? Anya ti resulta ti panangtulong ta kadakwada? Sigun iti gayam ko. Nakaawid dan ka dagiti lugar da. Nasayaan nga rin basta sir. Napayag mo ta panahon na kaya ta tulungan dagiti babae. Juan Conrad. Ngamsaan lang agmay sa tinay club iti dayto nga ili. At sayang guseng. Amay may sa ti akin kukwa kadagiti nightclub. Anya ti panggang mga arami din, sir. Ituloy talata ti panagpaliuta. Iti kasta. Ado ti matulungan ta babae nagbalin aman nala. Agpapada ti sagsagrapan da aparikot. Napilitan da lang ang trabaho. Sir, nagadugayan ti illegal nga arami dito yung probinsya. Juan Conrad. Sana basta maparmak dagiti sindikato. No saan a mismo at ti panguluan dati may balod. Sir, Ti panguluan dati rumbang a maparmak, Conrad. Iti kasta. Makisayan ti dakas a tao dito'y lubong. dagiti droga ti numero 1 aparikot dito yung probinsya, sir. Kasta narigat ang mapasardang. Agpaiso dayta, Conrad. Ado dagiti taktikang aramidan dagiti sindikato. Tapno saan amadlaw dagiti aramida. Sir, Nga maging ka si bibiyagak. Ikarigatak asapulan dagiti sindikato iti dayto a lugar. No kasapulan nga ibuwis ko ti biyag ko. Aramidag. Basta maparmag ko lakib di dagiti managdakdakas. Kanya ti paramit mo kada kami, boss? Billy, mapan kayo ijay ili ti bagbagoto. Kaya lain dagiti inorder ko iti may sa gayam. Anya ti in-order yo, boss? Ado akalding. Ado akalding? Ne, anyang iti pangaramatan tayo kadagiti ado akalding. Ada ka di mapasamak apas kan dito'y mansyon? Di ka nagsaupay, manal. Sorry, boss. Jak amo, ti ibagbagak. Maaramat dagiti kalding kadagiti maideliver asyabo iti kabangibang a probinsya. Kasta ka di, boss? Wan! Ala, jay truck ti pangikargaan nyo kadagiti kalding. Di ka madanagan, tada kontak tayo kadagiti kamang ti animal quarantine. When no checkpoint. Para kadagiti animal a maidalyasan. Sige, boss. Sana parikot deta. Siya akong timaka mo. Good, Billy. Ano? Itawluan man ang bagdag iti kakadwam. Kat kas iti sikod. Diyak kaya ang mabulilyaso ti pagnayon. Da kayo ti sumurot kada kami kani Jaime ije ili ti bagbagutot. Ay, Billy. Sana parikot ito. Sige na kami. Isagana yung titrak apang ikargaan tayo kada kiti kalding. Nawatan nyo. Awatan mi, Billy. Anda kita armasyo. Di lip-lipatan. Abangan, not namang sanap ka na tayo akabusor. Tarigatan. Apa nga nga, wanti sumbat ka na kayo. Saan mo kasi kati boss me? Jaime! Anya, Aglaraman ka ba't nagbalin na boss? altugak na kiti ulio. Kaya chow. Gusto detan Jaime. Ala, agsagana tayo kakadwa. Apa yan nagsabat dagiti kiday mo, Jaime? Pumapalakan ka, Bile. Na. Apa yung apalan na? Masa na, agtamad kan ka, dagiti kakadwa tayo. Idinto ta siya. Idakpat pa dyan. At napasig kami, ba't kini Don Broyo? Bulili kong kangamin, Jaime. Anya, Iti sa nga pulo na ibalikas mo. May sa lang tipod no. Rinarapak namin ti ammom nga ramidan. oh, kung nagsakit mo tanay tangin pagambili. Nasaan pa ay karik na. Talaga man. Rumbeng ko mapulili kong tinagan mo. Tayo so ti may bagay kan ka. Guston! Guston, Bili. Imun balik sunday ta kanya. Apa ya kasta ti reaksyon mo iti imbagat apulili kong ka?
Malagip ko lang tayo tila kay di lugar may. No, madakamat ti bulilikong. Apay tila kayo di lugar yun. Anya ti pa kayo naigan na iti saritaan? Pinanaganan na kiti bulilikong. Kahit sa anak mo ta bulilikong. Managtagibas ti tayo alakay. Noon nakatalikodak. Padagsan na kadagiti tao. Iso pinaltog ako. Wen, Billy. Pinatay ko tayo alakay. Ket, kaya sino man, amang balikas iti bulili kong kanya. Patayat! Tandaan ang data! Marcelina, apay day ta isaksakom agad yan. Ilutok nga ipakan ka dagiti baboy ko inton madamdama. Kakaiso na kaadwan ti galyang ita. Kastaya. O naman ya. Ay, no pasig a feeds, di ipakan ko ka dagiti baboy. Magastusan na ka, tanang nginamot ti feeds. Yung nagbasit ti matubo, iti mailako a baboy. Ay, kasalubat ngangin. Saanin amalapdan ti panagngato dagiti kagatangan. Kas kumaita. Nagpangato ti presyo dagiti bawang. Kanda dumapay. Isupay ah. Dagiti matdadumaan ni kusyente. Idulin dati lako da no amudan nga agpangato ti presyo dagiti gagatangan. Wen, Marcelina. Irwardan ton dagiti lako da no iti kanginanan. Hording ti awag da iti daita. Ad-adda nga agrigrigat dagiti marigrigat ako nada. Ad-adda mo't abumakpak nang dagiti baknang. Talaga akas tatibiyag, Marcelina. Ala, tulungan kan. Ala, agpusog ka, Amalia. Amo ka na bandog ka atimbulong kanyak anagurnong kadagiti galyang nga aba. Ado pa... Apay adap-dap padapag ti parukong mo. Ay, kasla agkupit ti barukong ko. Marcelina. Ay, mabit laag tayawat ko kan kakinumom adanom. Ato'y ti darong nga inumom, uminom ka. Agyaman na ka. Kaadbom ti uminom iti danom wan. Ang mga numabaraan kalaang tanay dagdagaang ti panawan. Ang mga simiter laang ti high blood ko. Anya? Naibos nga minan tay tumtumarak nga agas para iti high blood. No basta nga rod. Iyag mo kanyak ti reseta. Na siya kung timapan gumatang iti tumaram. Saanin, Marcelina? Naibos matan ti kwartak. Imbaga kaya asika ti aggastos para iti agas mo. Adamot basit kwartak dito'y Iso ti igatang ko. Marcelina. Nala, iyag mo kanyak ti reseta. Ta siya kung timapan gumatang. Amalia, kumusta ang tiriknam? Medyo nagkalman. Gapo iti tinumar ko nga agas. Agyaman akan ka, Marcelina. Awan ti rumba nga pagyamanam. Awanon ti sabali pa'y nga agtinulong no saan adata nga agayam. Marcelina. Apay nga agluha ka matan. Kailiw ko nga minan ti anak ko. No kastoy amadanon ti rabi. Kaslada pa kaburiburak. Agpampanunot-hak. Amalia. Nagdagsan ti riknak, Marcelina. Kat iti na ito'y asakit ko. Ang mga nudyakon makita pa iti anak ko, Ani Miguel. Di ka kumaagsa o iti kasta, Amalia. Saan nga mo ti biyag? Nga, basol ko matlaang ti amin, no apay apinanawak ti anak ko. Basol ko. Upat apulo akal din. Upat apulo matabayag ti sa buti pa kay deliveran da kita. Bili, ang nakalding ti karga tayo iti truck. Nagano? Amo,
Isuwarin mo bagbayakin ka. Talaga, di mo ti sasawam. Anya? Oy, Jaime. Panunutan pa man nga mo na ti isawa mo. Tapno di ka kam-kamaling nga ibalgas. Nagpampanunutak mo ta, Bili. Anya pa'y lang ay tiket mo ay balikas ko. Ala, di ka nagsaupay. Nakasaganan ti truck apang iluganan ka dagiti kalding. Tulungan dagiti kakadwa tayo ang mangisalta ka dagiti kalding iti truck. Darasan! Padret! Anya kayat! Naglay ka nga gibaon! Paltugak to pa yamin na kaldeng! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.